कोई नुदी की वजह से ट्रेड तौबा याबा hedging हायरगदी कोई लापा याबा से को मेन होइना कोई मार्केट की ट्रेंड से फजने एनालिसिस तौरगा को नत्रा एनालिसिस तौरका द अप ट्रेंड द चटप याय नतगा डाउन ट्रेंड द चटप याय हाइबगी खंगगदी ओके अदुदि हेजिंग मैम अम लेदे नत्रा हाइदि स्ट्रेटजी मैम अम लेगरेबा अदु कोना मार्केट की ट्रेंड सिसु मैदि हाइपे कबक सव कबक खंगुम तौ याम कन्नदि खंगदबसि द येंगगदि हेने बेटर ओइगदो वे हेजिंग से को ओके कुकी कनो दो ओइना जे कोइना लौरिबा सिन नतबा शॉर्ट स्ट्रेंगल को शॉर्ट स्ट्रेंगल जिंगसिबा को शॉर्ट स्ट्रेंगल सिदा कयामु यामना मागी कनो से कोई दि प्रोबेबिलिटी से क्या वांगने लगे से जिंगमिना से पुन को शॉर्ट स्ट्रेंगल आइदि फार ओटी कनो ओ कनो दा आउट ऑफ द मनी दा अनि सेल तौगदम नेबा आउट ऑफ द मनी सिदा अनि सेल तौब मतम दा को हजे कोई सम से डिस्कशन से होना वर्जन ट्रेड लुक्सिंग को येंगसे होरेन इवनिंग बाउ द प्रॉफिट्स क्याम लेबे येंगसे असिगी मार्केट की मोंग सु येंगा short strangle confirm yeah come on the sida ko na ying ba ya ba da mlai si ma gi break even point si ying si ba 37270 dagina 38790 id 30 ga 38790 ka minus 19 never 90 ra 38729 have go 37720 ga 9 minus कोई रेंज तो क्या सांग पी बनो यंग 37270 का 37270 माने पी रेंज से क्या नहीं 1400 का 1450 की सांग है 1400 है लोअर से ओके 1400 है लोअर से सीधा कोई प्रॉफिट ती फंगनी ngasi go sum adu profit to di yamna ka hena chauna di phangdi phangwai ko loss oiba numi yarok pa yai adu profit oiba numi ne hena yamgani ko loss oiga do numi se kari numi tan adu si jengsi first ko jengsi sida I daily chart la ke ko daily chart daily chart la Lagi 1400 haragadi 700 above fender below ni natra mathak to su makha da su 700 lakh ni ko oda ngasi se ina market se first morning de log se lo gadi ko sumba big candle sing se de loss oiba ya be chances lai ko ada su big candle se de ngasi baw da तो ngasi kano si yeng se ba ko gi September tha se meda September September tha si gi manung da big candle se ani khakta ni na lai se that 14 dam lai re aduga that 23 dam ai ko aduga atop da di August sidam lai re that 19 dam aduga that 23 da hai ribasi gi numit sing se sida khoi na kai gumba trade se kano da low ro the first morning the trade low rugad I loss over yabagi chances ne kaigino ha gade koi drawing tawraga su yengse ko hai ba trade se khone low matam da
ट्रेड सिगी मागी स्ट्रेटजी सिना हाइसे ओके नंग लौरीबा कनो सिगी मागी रेंज तो की मनुंग द मार्केट तो सुम लयु हाइबने को मार्केट तो की मपान द थोकी गनो हाइबने ngसागी रेंज तो की आउटसाइड द सटखिनो हाइबने ज्ञान तारिब्रा मदन अदु ngasiगी मार्केट सिसु कयगुंबा कनो तौरगदी इन खनबदा हुजिकी स्ट्रेटजी से को खन पैसा से सुरगदी लौसिलगा यिंगबदा थोइदौना कायदे ने खल्ली को थोइदौना कायदे ने खल्ली अदु मार्केट सिदा तौदिबा आइदि हाइरिबा स्ट्रेटजी सिदा तौदिबा मवोंग से हाइबे जेंगथोक्सि को इस लाके खोइना 38,700 अमगा 37,200 अमगा हाइरगे को 38,700 को चिदा ओहिलासे एको अदुगा अतोपा मना 37,250 ने अदुबो 200 आइना खर पिक रेंज तो खर पिक दम लौरागे ओके अदुगा आइना ट्रेड लौरिसिना कदाइदा आइना ट्रेड लौरिसिना 30 गा 7,000 ओके हजिक लेरिबा मार्केट की प्राइस टू देगी 500 माइनस प्लस चलगा लगदो 38,000 द लेरे अदुदी 38,500 अदु कनो दको सिदा हजिक 38,000 से लेरे खलसे 38,000 सिदा इसे 38,000 सिदा आइगी ट्रेड से लौरे बइन तो यदि मार्केट की प्राइस ने 38,000 द लेरिगे मतमजा हाइरिबा स्ट्रेटजी सिगी मतुंगिना इन लौगे तोरिबा ट्रेड से कर्म मफमदनो हाइरगदी आउट द मनी द को 500 से खरगा 38,000 को 500 सिदा अमा सेल तौथोपनि करमनो सेल तौदिसे कॉल सेल तौबनि बसिदा को सी को अदुगा तोपा मना सिदा 30 गा 7,500 से आउट द मनी द कनागी आउट द मनी नो सिना पुट किनेबा पी की को सिदा लागा सेल अमगा तौथोपा को अनिमक सेल गातनी हाइरिबा सिदा अनिमक सेल तौबसिदा कोइना प्रॉफिट से करम मतम द फंगदिनो हाइरगदी ngasi gi market se natraga nangi weekly simagi nangna thammiba nangi kano gi market ki expiry se sigi manung sida sum chatlaga leiba ko karo ba kumu bu natraga sada sum leiba sigi manung sida leiriba makai gi nangi profit ne ado sida gi hage khraga di nangi loss oidine yai ko hage ki bu natraga haide ki bu loss ne ado sigi trade se koina इंट्राडे द ओइना सिनबा याबगी खुदोंसाबा मसु लाई हैना इना हाइपेट हाइरिसे ngसागी मेन ओइना सि मदन हंगखुदे हाइनि को मदन नामने इंट्राडे तौनिंग बदोंग तवे द मदन इंट्राडे द सिगी हेडिंग से सिनगे हारे कांदा इना सिनबा याबा याइ हाइरिसे कगिनो हाइगदी ngसागी खोगी मार्केट से हको आई फोन अंग दल खोगे को कना हाउ इमा लेतिए थोखरबा माले ओ आई ये गई क्लास तौरेबको क्लास से लोय ओ हो हो ngसागी खोने लौरी बसिगी कनोसे 38,000 कया 800 38,800 द लौबनिबको 38,800 द खोने लौरे अदुगा मथरोम द काखला कांदा 38,729 गी ब्रेक इवन पॉइंट नि पिरेसे 38,700 को 29 गे सिगा पुनसिल लगदी कनो मसु जरंगनी को 50 हारो अदु 700 अब फाइरसे 38 लौरगा सी यौरगदी आदि सिगी द लैगदो बसिगी मथक सिदा काखलागा मार्केट सिना मथक त काखला को मतम द 700
ko 700 above sida ngasi se kagraba ko doita de loss oigani ko same zamana na market sina makharom da kumgaraga 700 below sida market se kumgaraba sisu aigi loss ne ai sound lag bro ma'am last day tum ngang leng gani ko oh right the high diversity strategy se koi hojik se low ba hojik khudak ta profit ti loi ko adi akone lai se kai ani mak se koi sell to buni na seller oi ne entry low buni ani mak adi order money da ani mak sell to buni na koi ki profit la ko se matam kitang sangani foreign premium sarak ko matam da profit se hene low rakani ko aduna morning da gi akone low raga around 233 ko haidi market ki mong du yenga adai matam da thado ko yagani adu sida sanga da iba amount du di kitang chawe ko 1.6 1.64 haidi 1.7 muki sang di changi basi L ni ko lakta sangi ane sigi strategy se lowsin bada kaisu kai dabra hene khale sa ko ne sida version de tawgi bada hoji ka jeng chi ko karam ba mong de lai gen kan ai system se heng tawgra ba Singapore ni pisu sa gi tawrai hot ekdam 5000 plus lai ram bada 6000 minus ta kare market ki move kenom to gi ba malika hoje ko ne lo bodo si ni short straddle hoje short strangle hai ne ko short strangle se hoje lai se minus da 243 lai PE de khara phange C de khara loss oi ri ado yamna outer money da ko ne sell to bani na sisu tamna se horen premium sa sila ko matam da to si dum phanga kan ni matam dam sima koi yeng bajai madan ya si je koi gi ken ki pi jamana na lo budan ta CP sa mana lo budan de na CP sa mana lo budan hoji loss lai 1500 ado short strangle se si oina koi nangna intraday da hedging season agi haragadi short strangle se sinaba da thoidongna mangningai oide ko thoidongna mangningai oide adu mangba numiti yawgani karigino haragadi masagi market se gi upse mathak da 700 karak pa makha da 700 kummak pa haise adum marak ta thokpa yawiba karam matam da sidagi big candle sing sidi 700 1000 gi range da level mon trade tawrai nana fast morning da loksilo rekhala si green candle sida fast morning da di my low sida 40288 nang loksilo 300 da low rekhalo adu di high da di ada 41600 jogore sida su yengsi nang na kai gumma sida 39400 da low rekhalo ko 39400 te low rekhalasi aduga mage numisigi low di okay ina shore ka high da the one ngai da 40500 te nang low rekhalo aduga makharom da taraku matam da high di 39400 adi around 1100 muki sang da move se sakibani na sida su loss sum oigani da sumba candle masa se sida di loss oini ngai oidi ko ado hai diversity ki candle sing se loina ma candle se masa oibani na ayamba numit sing da di profit phangani ko aduga sigi strategy se sisina numit nini humni mari ni manga ni tarung ni thambadi ai thamaning de kai gino haregadi numit mari ni manga ni tarung ni hadi 7 days 5 days 4 days market se pura ko gi range amagi manung de laigani haibisidi haide ayamna oigandi ko ado hoji lai se market se mem sigi 800 ki keno sidagi ma se ko reverse low to boge ka kainom tawri ko
ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯊ꯭ꯔꯁꯗꯦꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ 38,500 600 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯧꯔꯝꯃꯒ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯃꯨꯞ ꯑꯃ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯅꯔꯕꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯦꯖꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯔꯠ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ 38,200ꯗ ꯆꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯚꯔꯁ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯒꯜꯗꯣ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯃꯗꯟ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ 12:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯁꯦ 38,500 ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯒ 38,700 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ 38,700 ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 38,500ꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯕꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦꯕ ꯑꯧ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏ ꯂꯨꯁꯨ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯂꯣꯁꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯎ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯆꯧ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯝꯕꯥꯏꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯔꯝꯕꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯨꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯈꯔ ꯂꯣꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯂꯣꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 15-30ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ 30 ꯃꯤꯅꯠꯁꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒ 15 ꯃꯤꯅꯠꯁꯀ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯊꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ 5 ꯃꯤꯅꯠꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯔꯤꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯁꯥꯔ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯃꯆꯥꯗ ꯂꯧꯕ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯥꯔ 1 ꯃꯤꯅꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯃꯆꯥꯗ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯜꯄꯤꯡ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯜꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯃꯆꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯜꯄꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯃꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯒꯦ
time frame machada oja hedging to bo yaroi ko akhoni hedging hairagadi long trade ni lagtoi more than 1 days te lagtoi ni time frame machada di akhoni tawdi se scalping gum tawgado ko adu achai akhona time frame machada natraga achaubuda nainare iba mayam price action gi the technical analysis ki nainare iba mayam se yam sengna hairagadi se khoi khangnabu honabada matam changani ba loina sigi matam changi marak sidani ba koina option de nekete paisa je thajin laga mi me amamna paisa manghalisin in terms of lakh tani ba mangne rai adugo last toki ba ko aduna sum aina sum nuti ye sum mayam da sum hai se kaino hedging to mina se mayam loina na koi time frame gi kari gi adu gi adagi laiba khuding muk to discussion to mina se price action gi oisu ngasi choi ngasa first mayam dai hangi do ngasi se khoi kari topic de discussion to si ge haina hangbani kanam ku mukta bad madan hai ri se intraday da to ja bi hedging mai matang da nei na se haib ne ko adu intraday da khoi na pai ba ja bi hedging amagi haira ga di sigi hedging sini to bu sida su yengo ji 1000 above ta lai se loss ko sida su loss oi ba ya ba gi chances lai se ngasa gi khoi gi lai ba ma gi range se khoi gi koni hedging low du gi range samadi lai dina sigi range sidagi range nak silakpa natraga range sidagi mapana thora gi dai loss ne ko ado yengse horen loisin ba bawda kamai to gen ko ti kana hana question lai ne dige ari tha haji long nei bi hedging time frame common oina kya time frame lai te sida sir akoi ne low rise kanoda khoi daily time frame de yenge ko daily time frame se bo ayam babu yeng de khon yeng se just start to ne market ke movement se khoi ne yeng ai se okay se khoi ne 38700 ta low re adoi da di makharom da hydra da 38500 ko 38200 ya 100 sai jero put ai gi profit se lakpa yare mathalom da karak pada sibaw da yare adi calculation ne bulo time frame da yakano yeng diba hedging da di khoina edi hedging khata na de khoina swing trade toruk pa sing je di ina trade se lawra more than 1 days thamak pa trade sing si di time frame kana si di thoidong na lai ta depend taw dare just profit ho di nom da dum lo ju ga bai profit to gi di no model long thokera nini de long thokera ai gi apam bane profit la ku matam da book ta hobu ya aduga time frame sima men oina khoi daily time frame do ina am bane nai nei ba hoji phaw do khoi nai nei si ko daily time frame de khoi nai nei si se si de khoi na ngasai ka nu jing bai ni ko si de yeng ase si ni na han khoi na trade kada de low ba adugi matung do hoji kada de leiba si mayam si me jing nei hali se mathalom nom ka khale sidan na hana koina trade se low matam da 38500 te low mi jawgi 38500 te low se ko gi kana nom di low gi ne ka Chandra Kumar ra kana nom low gi bane 38500 te ko tida ha ai gi ni si 38500 te low gi do hajin ngi loss to dum khara phajane leirangani adu thoidong na khaluganu haidi sigi manak tan naksil lakwai se hayeng su khoi matam nei didana hayeng su matam leibani na sigi 35500 sidagi mathak ta 500 ka tak move tawro ko da haidi hayeng da trust su oibani na adu profit ne dai da topa masu sidagi makharom da sakra su profit ne ko aduna just sida khoina lai se time frame da ina kai na depend taw dare hai ja market ke sigi points ne khoini jingai se ina log yu da kaya da no 500 tani adudi mathak ta 500 ka khat pa matam da igi profit ne makha da 500 kum da matam da igi profit ne hai ne khoini jingai se
sumaina aduga akoina time frame se main oina intraday tawbo mi singdani hena time frame se na tawi ko adai de koi technical analysis tawrako matamda technical analysis tawrako matamda di sa akoina se stock kanoda equity market ta sangaga stock se buy tawraga swing tawge khalase hoi dai matamda de koina time frame se macha da changsilaga di nainaraga okay entry point se choida sanga se na doina changsin ba yabagi kano lei ko adu changbai khudong sabdo lei ko aduga hedging dadi time frame macha da achobada thoidongna leitre ko market ki movement koina sim jeng se kon mathangi friday dadi akhoi mem khana rei se 10:30 dai ne 11 sabagi mangde hedging se hekta loksingar se habdoni ko de akhoi madana hare hide first morning get lower season first morning de lower sudum jai ko kaisu kai de ko madan first morning de lower su kaisu kai de na isu hiding ai se kari gino hare gati first morning stay na tre se lahore khala se hedging gi ko si se ko gi friday monday tuesday wednesday ko si friday gi kano ni ba trend ni aina first morning da sida market sida open torok matam sida ni head se lok su le khala se sida 40,400 से लेनी हेड से लौर मगदी सिगी हाई बन नुमित ट्रस्टेड नुमित से सिगी मार्केट ओपन तब बाग द आइगी प्रॉफिट शो तौरनी को अदुदी नेक्स्ट डे ददी प्रॉफिट तो आधे मैक्सिमम की दसा खरगा अदोय कोई प्रॉफिट बुक तौब याबगी सांग द लेगरनी को दे मथंगी फ्राइडे यंगसी 1 2 3 4 5 सिदा ताबरा फ्राइडे ताई को suppose the friday sida market se open to boine log to low re khala se sida si low ragadi ko khogi then low is kya dano 40,993 ko 40,993 ni sida 500 plus ta to sila agadi plus 500 la agadi 41,000 ko 41,493 chumbra 41,493 ko 41,496 is the high the Pangura 41,600 Jagora Sidako. Sida in the lower Magadi, Sida lower class opened the Shigi Cadence that the profit in Pangico. First Friday opening the lower sit Hidona Kairoi and the Friday opening the Lahore Gana Pashadi Kari Hanasanga Koya, the premium do Tanga Kadomina. Premium do kara expensive orani ko premium kara yamani premium yambani na ye payment su kara any invest of the amount su kara saurani do okay question lain ri bro ma'am yani dei kino se